السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkan idinka soo hadlaynaa waa channelkeeni koorsa English nagu baxay. casharkeena maanta waxa uu ku saabsan yahay how to use like and as. How to use like and as. sida loo isticmaalo like-ta oo sida and as iyo sida laakiin way kala duwan yihiin. bal aynu aragno si fiican u dhageysano. Like is equal to waxay la mid tahay similar to waa isku mid. Similar waxa la wax isku mid ah. Similar to isku mid. The same waxa la mid tahay as sida. For example, tusaale, what a beautiful house. Allah gurigan qurux badana. Allah gurigan qurux badana. Marka waxa u dambeeyo calaamad ilaahdo exclamation mark oo ah calaamad tacajub. It is like waxa la mid tahay sida a palace ama palace. It is like waxa la mid tahay sida a palace. waa guriyo aad iyo aad loo qurxiyay oo la nidaamiyay. palace waxa la guriyaha oo madaxtooyada dadka madaxda ay degan yihiin. not ma aha as a palace ma aha. What does Umar do? Umar muxuu sameeyaa? Umar muxuu qabtaa? He is asaga a teacher waa macallin like me oo sidoo kale ah. He is a teacher waa macallin like me oo sidoo kale ah. Not ma aha as me. as ma gelinis meelahaas oo kale. Be careful taxadirka ahaw. Be careful تحضر أهو. exclamation mark هذا exclamation mark علامة تعجب. The floor has been polished. The floor has been polished. The floor كبسكا has been polished ولا نظيفية ولا ترتري. It is like وحلمتها سيدا walking صعد on ice برف كركس أو كسعود كلا أي لمتها like ويقولوا شيء like تا وميت أطبن استعمالك. Not أدين as walking وخلط. It is like walking on ice. It is إيادا like وحلمتها walking صعدت كسرانيسو on ice برف كركيز. بربشيسك on like in circular بربشيشن. It is raining again. مرلبات ربع دقايا. مرلبات ربع دقايا. I hate weather like this ويري. I hate ونعبه weather جوي أم هودا like this or sano كلا. Not مدهن as this أدهن. In this sentence جملة كاني أم حرفاني like سيدا is a preposition like وحلمتها a preposition. So it is filled وحيرة على by a noun وحيرة عيسى مقع. Example like a place أو كلا وسيدا قريئات وقروح بدن. A برنان مقعيالك like me. Like you, like us, like them, like this son okale. Or am I in Jimmer Karaan or like walking, since South okale. You can also see Sokal Hadikerta. You can also see Sokal Hadikerta like Sida. Somebody, Wakof, slash, something, she. Doing or Samenaya, Amakawanaya, something, she. Example, Tosale. What is that noise? Wamahai, Shankarta is Wamahai. It sounds wa shankar like or lamita a baby crying sida cunug oyna ee lamita. It sounds dhawaqaasi like wa sida a baby crying wa cunug oynaya. Sometimes like sida waxa lamita for example like soccer waxa lamita for example some sports like motor racing can be dangerous. Some sports عيارها قاركود sports عيارها كميت أو فضوت أردها كميت قلامرود كميت فيرتن كميت وحصلنا كميت حرق جيتن كسيدو كالسبورتس سوا. Some sports عيارها قاركود like سيدا motor racing ترتكلو ترتم موتوينك can be dangerous وكو خطرة. You look like وحلمتها سيدا as someone who is honest or دعادة. You look like وحلمتها as someone who is honest or دعادة. You look like وحلمتها someone who is honest دعادة. You can also use واحد استعمال كرتا such as خاص عن ولا متى for example تصالح. Some sports such as motor racing can be dangerous one. Some sports عيارها خاركودا such as خاص عن motor racing ترتنك أو موتوينك can be وحنقول كران dangerous ومتآت خطروة. إن عشر كنا كسوق جوين مانتا ونقص بسنا هاو تيسلو أديكسدو like and us. هل كسوق جوين هنا وحنا لنا هاي شرط هاي إلوبنا أو لو ذا صاحب يالكين إيولالينا سوك like تانا إلوبنا وحنا تاي ديرجلين. سبسكرايب كان هاي إلوبنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.